Pozdrav šahovski ljubitelji, nastavljamo dalje sa našim kombinacijama, idejama. Taktika je inače u šahu nešto što odlučuje na vašem nivou, vi koji eto malo polako ulazite dublje u šah. Poziciona igra ili igra koja se bazira na strategiji više odlučuje na jačem nivou, na tom malo nižem nivou, bez obzira ako možete složiti nekakvu tropoteznu ili četveropoteznu stratešku ideju i napravite neku taktičku pogrešku, kombinatornu pogrešku, nažalost to će vas koštati. I isto tako ukoliko ste u nekoj slabijoj poziciji, ako uporno gledate svoje kombinacije, možete nekad preokrenuti partiju i jednostavno to taktičko oko je itekako bitno. Malo vam dajem jače zadatke za rješavanje, malo vam dajem slabije. Bilo je neki teži, sad ću opet malo par mrvicu nekih lakši, pa onda opet možete birati, možete pratiti, na vama je ako vam je prejednostavno, naravno tražiti nekakav jači put. Ovdje je znači crni bio na potezu i tražila se pobjeda. Kako naći ovdje potez? Idemo prvo prepoznati faktore. Ima nekih dosta faktora, ima dosta nebranjenih figura, uvijek smo rekli, znači nebranjene figure su sve one koje nisu branjene od pješaka. Također ovdje se pojavljuje i element slabog osnovnog reda, znači jer crni kralj nema otvoreni put, znači ukoliko bi nestao top i dama, bijeli bi dao mat teškom figurom, teška figura je dama ili top, dao bi mat po tom osnovnom, odnosno osmom redu. A kod bijelog je problem što je također kralj malo rupičast, znači ovdje se pojavilo neko slabo polje, možda ova dama može također ugroziti kralja i također je bijeli kralj taj koji može brzo potpasti pod napad. Ono što je važno je ko je na potezu. Naravno da je bijeli ovdje na potezu, bijeli bi uzeo skakača jer sam rekao da skakač nije branjen, znači uzeo bi skakača i partija bi bila u korist bijelog, znači crni mora djelovati. Kako se volim šaliti, svaki pacer, to mi znamo reći malo jači igrači, iskusniji, kažemo svaki pacer kad vidi šah daga ili neko to oduševljenje kad se da šah, ne znam, nekakva ekstaza koja nastane je obično, nažalost, kratkog daha, jer na šah se obično protivnik obrani, recimo na ovo postoji obrana sa pregradom. Ovaj šah je nekako primamljiv, no bijeli dođe na G2 i sad pitanje što je napravio, a i dalje ostaju ovi problemi, jer sam rekao, sad je taj osnovni red ugrožen, a i skakač na G5 je taj slab i sad treba naći kombinaciju. Uvijek je to navlačenje, dirigiranje u priči, znači kad je skakač u igri, ovaj skakač možda može nekako napraviti tu fork ili tu viljušku da napadne dvije stvari odjednom, a to može sa dirigiranjem, rješenje je super, žrtva topa, bitno je to vidjeti. Ako vidite ovakve taktike brzo, onda ste stvarno već spremni za bodove na internetu, chessu, chess.com ili gdje već igrate. To je taj kombinatorni potez. Kako do njega doći? Do njega doći zato što vidite recimo da na šah bijeli ne može igrati ovdje zbog šeha, kako se kaže izraz. Znači kad bih mogao dovesti kralja na polje na kojem bi bio ovaj šah na F3, ja bi osvojio damu. I uvijek to znači mogu dati dosta, mogu dati topa, ako ću dobiti damu koja znači puno, znači zbog toga bi trebalo nekako stvoriti da jednostavno te poteze koje vam inače ne padaju na pamet, zato što ste naučili u šahu da recimo topa postaviti pod kralja je glupo ako ga protivnik pojede. Ali ovdje vidite da su neka minirana polja, kako bi rekla, znači ova su polja zapravo posredno pod udarom, to su ova dva polja na koja bijela ne može stupiti zbog ovog skakačevog šaha, sad ću vam to pokazati malo ljepše, znači ovog skakačevog šaha, znači
skakač odavdje daje šah i kontrolira ta dva polja. Znači, to su polja minirana, ne može na njih doći bijeli. Aha, kako ga delegirati? Naravno, sad opet ne može izbjeći, ne može ići gore jer skakač drži to polje. Znači, mora uzeti i nakon toga slijedi ovo i pada dama. Crni je osvojio dosta materijala na ovakav potez, samo otvori svog kralja recimo sa potezom i više nema nade za bijelog. Dobro. Evo vam jedan primjer, pošto ste tražili malo teže primjere, evo vam neki od vas su tražili teže primjere, bijeli je na potezu, pa rješavajte do sljedećeg puta, evo ovaj primjer. Možete si pauzirati video i postaviti, ja idem dalje. Kako doći u rješavanju problema, kako doći do rješenja? Rekao sam, nije cilj rješavati zadatke slučajno ili uključiti kompjuter pa da vam kompjuter izbaci rješenje. Cilj je naučiti se kako loviti ribu, a ne da vas neko hrani ribom, kako doći do rješenja. Evo recimo u ovoj poziciji. Kao što sam rekao, najedanput se vidi da je ovaj kralj pod nekakvom vatrom. Tu je neka dama, tu je neki lovac, nešto tu oko kralja ne štima. I onda vam, ne znam, padne na pamet ovakav potez i sad vidite. Ali vidite u isto vrijeme da vam je dama, da vam je protivnik napao damu i da i vi morate tu djelovati. Znači, protivnik je napao damu i onda vam najedanput vidite, onima malo koji će po mom sistemu gledati, to je da se svaki šah gleda, da se svako uzimanje gleda i onda treći na listi je potez koji postavlja prijetnju. Tako bi to trebalo biti sistematizirano u glavi. Onda vam najedanput padne eureka, dama uzima skakača i sad na ovo šah, jer je to kao polu neki mat, ali onda najedanput vidite da ovaj kralj pobjegne van i na nekakav šah može se pokriti. Na šah skakače može možda dalje bježati. Nije vam toliko sigurno. I onda bi proces razmišljanja trebao biti sljedeći. Aha, kralj mi bježi van, mogu li ga kako zeznuti, a potez kandidata mi svaki šah se gleda i onda najedanput vidite šah, jer na ovo polje sada ide ovo uzimanje i top veže kralja pa pješak ne može uzeti damu, znači to je ta kombinacija, a na recimo ovaj potez što sam rekao ide potez dama f3 i na gf3 šah i sad je to mat jer kralj više nema mogućnost bijega na ovo polje. Znači zatrpali ste protivnika, to je inače tema koja se zove bearing, zatrpavanje koju sam ja obradio u svojoj knjizi The Grandmaster Mindset. Ista stvar je na ovo, opet ste ga zatrpali zato što na ovo ide šah i na kralje da, ova figura na jedanput je jako bitna jer drži bijeg kralju i sljedeći top ulazi i daje mat, a ovaj top zapravo smeta kralju za bijeg. To su znači, tako se rješavaju zadaci, tako se dolazi do rješenja. Znači to je nešto što je važno, taj proces razmišljanja kako doći do toga. Znači prvo krenete jednim putem i onda malo razmislite i shvatite kako možete zeznuti svog protivnika. Podržite kanal, pretplatite se vi koji niste, vi koji ste pretplaćeni, možete vidjeti koje pogodnosti imate u slučaju da postanete pokrovitelj kanala. Družimo se dalje, šaljite mi vaše prijedloge i evo, veselim se dalje vašoj suradnji. Ovaj naslov ovog videa je taj udar u prazno, to se obično podrazumijeva neki potez kad se ne očekuje potez koji se igra na polje koje je pod kontrolom protivnika ili polje koje nije očekivano da će se doći, znači u prazno, udar u prazno. Pozdrav!